Niara kigeire gaturwa handu be gagi kanitha. Oh, ni munene kanitha-ini. Ndio. Kuratuika ni athurwo diocese-ini. Arugamirire maundu we matagi kanitha. Yes. Kagucagurwo kiama kia development. Ne kuoko. Aratuwa Simon wa development. Kuri go gwetagwo Karamton. Yes. Ndu amenya Karamton. Karamton ni guku Nyandarua. Ni nako. Aragethurwo kundu kuriku. Kundu kou. No kihumo giake ati kou aumite Njumbi. Oh. Oi no ya gwitu. Oi no ya. Riu ri. Kunage tweka ni uvango igongona ithaka. Ndiego kume gwetagwo commissioning. Inauguration. Inauguration ni kuruguria. No a commission iru. No commission. That's wearing in. Yes. Arakirwa atiri. Tondu ni twa guthura samundu gusongoria kanitha. Na ni tukwenda ugite andu anywa igano na magi ukiondu ne mune. Ondu ne munene. Yes. Mathiu ri. Anagifanga logistics. Ciori andu meokiuma Njumbi. Andu oro anini. Ni the immediate. Andu wao. Muno ya senior. Yes. No ne uri. Na njoro ri gukiumwo kundu ri. He mundu itura ritatigaga. Mundu ukoro very handy. Lage muteithia kimawazo. Lage kuriondo. No to mundu tuguo ngari ni ohokire handu. He murigoro herero iguru. They are very handy. Na ni meiraga. Yes. Na ni mundu kosa waginya ki logistics. Yes. Na tondu wa cera nu aceithagiria andu guku. Twauga ngari igakura haha waitha katha emwe. Yes. No riu andu acio nao ri mostly makome kuota tu. Riyo ngora ria Mathiu ri marae kuwa kaigwa uria nanagio Jasa. Akora tuika Jasa no mwaka giuke. Atukia ni mamwendete muno. Mwanake ucio wetagwo Jasa ri uti undu atekaga ucio no ni eiragwo na murigo ni ambatagiria andu. Oh ni etumaga. Yes. Ni etumaga ni okaga kurimira mugunda akurihagia thuthi. Yes. Riu maragithie material ndi iragikinya. Igongona inene. Sema ni mweru wa development. Kwa utra uno project iria go champion. Rai twika atiri. Ihinda riri ni gwenda aria maukimumagaritie kuma na mucie. Ni gwenda ndimwe kanya. Nigetha mukiugio kaundu kiagie mwana uyu wanyu na tukimumenye. Na tumumenye maurira irui magemeriei. Marayo ka hau mbere. Yes. Jasa nake arokoro hau. Yes. Kwenye skudi. Yes. Na Jasa araterera kamero kacere nigetha arikiririe. Ahinge. Twe andu matinda magithie thutha wa ri angi. Maikioka akogoka. Nigetha ahinge. Riu mwaria thutha wa mwaria ni kugemereria. Mwana ucio witu nitukenete muno ni gwitikira gutungata kwa Jehova. Kwa Ngai ni kuri marihi. Ni mundu mwiruteri muno nginya maundu ma mucie kumoro tene ari ukana kanini ni mwana nginya ukote mwatheki muno nia ati data atawe mwana wakwa ndagithomo na gutia aciari na gwapika atumwo ndaregaga riu uguo mumwete mundu very responsible na turendwa Njumbi na tuko turia ingi tuko tugitikira maundu ma COVID ri tutingotire uka turia ingi mwana ucio ni turamukungwira muno Mathiu witu rumia kanitha mwana wa Ngai. Mwaria thutha wa mwaria yakinya riu ihinda ria the one and only Jasa himself. Yes. Jasa ni ari kahoe kanini ndamwaiya aswa ona ndo uri kugeithanagio kanitha-ini. Ziai makoro njera igwo ko njitagwo Jasa ana kaigwa tukirana ndio na Mathiu. Mathiu tu ni agira kidogo kiravi. Nani ona ndio makia
Ndio ndio hagira ndo tondu maundu mena mathiekite Magi director akawa kule Jobi Wotie de boni seigana Boni jale hoga tu makana beri siapa tayana Agoso La kani bari to ni mu here ndege ni ra hono kide Ndio makoga uti dasibini to magi o moro na ha no ama humana ngogo rwa gwitu Nana eka ni ro kasi na isio Lagi ana itu mugi ko ini Aku ya betul kali batura menoria bagi Oke, ni aku horerio kamero. Na umurato na turia kenu to mo ni asejetie. Ni ato kureti rogo tukathie mesie na o musie kuracia. Agiteaga no riu akina miaka 3 ni kuhoreranga. Oyo athaini. Atata ko muikamba. Eso na ko kara cionyo. Kwa mera. Ai kali tu dia kenu ni hakwa ta jasa tu kura pika yote amepisa Yari bodi ya skulu Nesireiro muno niye guti maundu mamako Jobi itoi Nesiragiriro muno Namai na mwalimu mwe kou Jasa Ize mutia wanyu Keidekia Na kireikia Nini kage muko graduate Adi mwe horo sio bago senga giria alutia wira musara atige Dunia neneha Yada keino kagari mwe na ndo ari aki Agerera mata kwa ino kia Ida mwaria ma Toki motiga kou Arekera athire buroti kwikira kuinekereria riu mamaria arekere Ndari mundu mwega ona hanini Na mugikora mugija muona wega wake ri ndio nakenda kigana gwako kwa gwito to mundu muna Pero na gukawe maundu make makimera na gukawe ni ahingaga rui Kameme kayo kamo Jesu na kemene Ugitwa mukira o hari o Void